Swastiastu. Pamirsa romansa anggayu bagi pisan di tiang madi endi arewan presiden aturang orti Mahaprabha macang ring idadani. Ring rahinane mangkin Buddha buku wariga pinanggal 7 Desember warsa kalih tali kalih likur. Mengwing orti sane kaaturan inggih punika Pura Agung Jagat Karana sane wenten ring Surabaya. Inggih pamirsa, sane mangkin di tiang aturang orti sejangkapnya nih. Inggih punika pura sane kaping pertama sane wenten ring Surabaya. Pura Agung Jagat Karana makasamian sane rawuh krasayang ring Bali. Sampun caket 4 warsa pura puniki sane wenten ring Kaler Surabaya. Inggih punika pura sane nomor kalih ring Ageng Jawa Timur. Ketahnya nih pura dados kacingak pinih ajang ring Bali. Nanging nenten wenten ring Bali mantan. Ring Surabaya wenten Pura Agung Jagat Karana. Inggih punika pura kayangan ring kota pahlawan. Suasananya nih asri lan tenang. Ridat kala ngeranjing ring Pura Agung Jagat Karana. Iraga makasami serasa kesambut oleh Candi Bentar utawi gapura ring Jaba Sisi. Ngeranjing ring genah pura sane wenten ring jeroan. Iraga poleh nyingakin pratima Dewi Saraswati. Sane nganggul ring Sekar Tunjung. Sarang soan ring makakalih sisiannya nih. Boleh genah seluas 7,7 meter. Sani molehang Pura Agung Jagat Karana dados pura sani ageng. Lan dados pura pusat upacara agama Hindu sekadi melasti Tower Agung lan nyepi ring Surabaya. Pura puniki magenah ring margi ikan lumba-lumba nomor 1 lan pura puniki manampi wisatawan utawi genah nganggen manampi video. Inggih pamirsa, wan asa punika warti sani persida aturang titiang. Titiang pinaka penginter acara ngelungsur pamit. Titiang puput antuk Parama Santi. Om Santi 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 Om.